60 ase timu ya Maranda High School egosori ya lenke nkongu mono sana kolende maiga ya timu kwana Mangustin Sanga mangentora igano morokyo monene we timu ya Nyanchwa Boys amekaine buna Kefa Mogire asanga tubune sabari ya Nyanchwa ya beire goikera boniga igombi mono congratulations litangani bitu cyake negosori ya boniga mwabire mokobwa nakiye gosori ya beire technically mpiro lengo mogo sana nge very technical kinya baki baitong mbaka according to instructions banyara kubo mpiro tolenge raisi Maranda mba bata wanafunzi bareba bata intelligence ere igoromono into bata mesa into babwira nimaite yarenge win yarenge close mono sana esengencho andake chista eka mo inseni go kwarenge inseno mweli oye wakora changes no mweli chako konya kubwa kwanyora chi tries ivero go chyo mweli chakonya kwabwa ne point ya yemo umwe kie kwa namba 3 ase chikosole chik ebwate go chie saye buno morokyo monene. Number 1 in Chevune coach, I know what a progression in basketball. Kernach Tega John Ritangani, that is 3 years ago, now number 6. The next time, now I think about number 5. This is my third time at the region of number 3. It's very important. And to my players, they are getting certificates for the same. So it's prestigious for us as Kisii County to be position 3. As a basketball, congratulations sana konde tara kwa ngi kwelimwachi go change go cha sentunde ndeye kuvugati kuna boto randa kina ke safari no yabire kerimwachi taiga ime regional ninu nambe amoko Kisii County kurwa ko soli ntangani go kirabone kana ki every game yabire scores yora inyole go kirabono to akire biye game ntangani to abweza to kawe timu runga Migori Boys to baskets 51 and 31 ya kawera nyaronjika ba ka final siga bagatobwa 31 to 51. It was a very tight match. Semi Senior defending champions Agorosare wakatobwa 69 to 47, very tight again. Kono playoffs over number 3 over Maranda. Umetoka ni giant schools. Tell raisi. Kaintu atemire sana. Kono in my next championship I want to be in the finals because that's the next step now. Nimate kurwa sorongo ruwa county ya Kisii torole ndake basketball ngonya go kinere senje saba subati daro je St Angela sengranero yaba na mbainya magego siri chi semi final nero kiro che kimanta ke kodu tukini basketball chi school chinge chiese na chikale ko Kisii County Nyamira tofauti ya Kisii County na Nyamira County chi principal chi hapo garachi ko support ya bana ba ku scholarships sana baka Agorosare na unjiko tebra South Sudan ya batambe sana bono njiko ruhusia to koteke mama alibeke rasmi baka waida. One we cannot compete at this level unless we start also supporting for scholarships, game scholarships. Not only competing. Right now, I was struggling because I didn't have it. Talk to train 8 months. I don't know if montaba tamba valenta se team. Ntobabuati. Yonda kwa wate banake coaching go se chiskuru chiba chikwenda chiargeli aba gosoli mapema chiaba sponsorship bali wabugato ko bwa se chigosoli mapema go senkya whatever. Yeah, ngoteba for us to compete in Kisii County, to give good players, we give them scholarships in our schools. Because that is what all schools are doing in Luo Nyanza. Tare kerabo dro compete na waro but we are trying. Ndake ndrachi ko kole seme limbwate na Kefa Mogiro gati aba bwatani aba neva basketball asorogongo ruagusi andake chikosoli chie kuru county ya Kisii totika na mangana basketball taro chikosoli chinyenge handball yanko yitweka chi semi final inkego andake njiranyo lebale o kese chi final kone na kiura erese team ya Kurubusi region na kia compete ya se entunde kakie tuatemre sana matendo Boys na igata final sasa rugby and they're into nationals and then Kisii school basketball 3x3 mbange finals wakabuna yala into get semi-finals. Progressively, we are doing very well in Kisii County. Go improve tole. Just small things into internationals. Like all the best na ambia mona sali oski wate vile mbya mono mwancho molero ya mekaine na Kefa Mogire omorokyo monene bwe timu ya Nyanchwa Boys ya vile na mbai sato ase gosori ya basketball olchinga kie cheju ntobata ba gosori ve timu ya basketball korwaiga ase timu ya Nyanchwa Boys ndabe gingo sanganere igonda nyale ko motebya ndake anyale ko bakagocha aiga tobe togo sanganere ase emangana ya rengete basketball nere nabe agotorena kyo bugimavwaye bwa beira ase gosori na ngikerikya bere ko bana mwancho molero nyora bana sense mende final digere gati Skuria Onjiko Boys amone Skuria Agorosare. Kwa hivyo omosoli ochiraiga asante sana kufika hapa shika ball. Najua mnapenda ball sana. Kwa hivyo kwanza kabisa mmefika number 3. Ina mean nini kwako na unaanza na jina lako? As for me I'm called Hakavo Eugene Shirandula and it means a lot to me having reached at the position 3 among the rankings. It has been really tough for us to reach position 3. It has not been really easy. We are determined to win, but I don't think that we did enough. But come next time, we're going to do enough so that we can be at the position 1.
You know, I know since 2019 when the schools went for a break, there has not been much of the sporting activities. It's the first edition after COVID-19. Maybe, could you say maybe the lack of consistent trainings and matches led to the levels not being so much as you had expected? Yes, as for me, I could say that. And as for everything that you have said according to the COVID-19 break, it has really affected because the sports games came as a surprise. The sports came as a surprise. So many of the teams were not prepared. So we were surprised even us. But we thank God that as for us, we had trained really well and we performed the way we performed. I know next year we have another edition. Maybe if you're not a finalist, if you have a next chance, what could you do different in the next edition? As for us, we will perform better than what we did today and move to position 2 or 1, but most likely position 1. Thank you and all the best. You're going to give me my ball. Okay, you know Chigosori we timu ya Nyanchwa Boys nechinga kiechecho St Angela Sengranero abire skuru engia sana korwaiga sorongo rwe county ya Kisii naomba getase chi semi final no mweleo yabasiri Chigosori yechi ye playoff koligi na mbaisato ndobwato Chigosori abonere turabeto gusanganere naraote binaki amangana abire koru ase team yabo. Yeah, I know for your school it has been so much competitive from the beginning. You are number 1 from Kisii County, then you add the playoff. Let's begin with the playoff. Beginning with your name and how the playoff match was and which opponent it was. Look at the camera. The first game? No, the playoff. I'm Fatima Ishmael Juma from St. Angela Sengera Girls. We managed to be the number 4. The school that has removed us from the last in semis was Barchando, and we played with Katolo to get number 3 and 4. They scored us 40-39 with 1 point. It was just a simple mistake that next time the promise will change. Yeah, maybe you said it was just 1 point. It was very painful. I saw the mood. It was very painful for you as a school. Maybe next time if you are given a chance, what will you do differently? Next time when we are given a chance to come for the regionals again, we will make sure we go and train well in our defense so that next time when we come, we aim in win nationals because our motto says we aim high. Maybe before I'm done with you, St. Angela Sengera, I may wish to know maybe from the beginning when you came here, for you to reach at the semi-finals, it means you won your previous matches. How can you begin from first day, the experience until you reach the semi-finals? When we came on Thursday, on Thursday, we had a match with Ekinyoro. We scored them 60-18. And the second, wow, that's a very big range. Yes, the second match we played with Katolo, the one that we played with the last game, and we scored them 42-29. The third game, which was the semis, we played with Barchando, whereby they scored us 40-49. Then we had to meet again with Katolo, where they remove us with the 1 point. Okay, lastly, as we finished, your school gave you so much support to reach this level. What do you tell your school for the support it gave you and the experience you've had here? For our school, we just say thank you because they've been with us. The teachers were not sleeping here, but they used to come every now and then, and they were keeping time. So it means they were with us. With this one, it was just a simple mistake that next time we promise to change. What is your parting shot to all those who are looking at you live here at Ndizi TV from other schools and other sportsmen from this edition? What can you tell other students in the school? For those who are looking at us here now, we can say if there are players, we can say that next time, even them, those who have lost, it's not the last time. We have some chances. Like me, I'm in 3rd. I have next year. I promise I'll do my best. When you come here, you just find me here heading to nationals. Okay, I'll not forget this day. I'll ask you. Okay. Okay, thank you and all the best for the time you've had with us. Thank you. Mwancho morieri oyino moroki we skuru ya St. Angela Sengera odana uba wokire koba namba inye ne skuru ya Nyanchwa Boys koba namba isatu na tabuna asentunde kobwati ama mocho bakora asentunde mbaye bakonya kora na kwene kibine ntunde kobwati mbaye kekerengo baitani keli baika asentri mwancho morieri rosa mwana rengete Chigosori ya basketball asi Chigosori cheskuru abuno wango ikiromo elibuna botambe njiri tanende mo Steven captain 001 na igani gamanya kainebuna Asumbi TTC egotoka ime county ya Homa Bay. St. Angela Sengera what have next edition we'll do our best and see we have achieved what we didn't achieve this time. Ebune bisonge binge korenda ndake kiengencho nkelibuna mbaye semeri ya regional na konyara kwena kibuna barwane rirongo rwa Gusii region kwa bana mbaisato Nyanchwa Boys na St. Angela Sengera kwa bana mbainya sabasubati ngiro rate bigoro chitimu echicha korugusia anda kendo chenga chitimu echinji ate mete karo kuri no mupiro basketball
tari mupira gocha gwakugeti kende yonsi mineke togora ku mupira yonde wa magoro notagete investment yana korosie court na kugura equipment so no mwalimu keva nkore ngina ara tarire school yayo nabege tomoki sana guturini abamura yanjogari asibaigete mbate emete nande byomona tu asogotuwakirisha muna kusi aserijo nosi I hope next time ntocho twetani tusuke ujimoto Nyarabuna Nyanchwa boys na wabanyangongo be county ya Kisi bona se chintunda inye chibwate kaine Chigosori chechi school na sense mo ya regionals baikire kerengo kegoro mono vatanya goika koba namba 3 ase Chigosori chechi batebire mbaina kibune ntunde kubwate mbaranda ngo bare ababui na nyarabuna se Chigosori echo nige timu ya Agoro Sare yabage kobu na Onjiku boys ase chi finals cha basketball Onjiku boys asaba mura nerera bege koba ge ko represent orongo rwa Nyanza ase Chigosori echu chechi school mojimo litara ndasi omotimo ko andake ndobate school emekaine buna Agoro Sare secondary school narane go school enge ko ase county ya Homa Bay abo Chigosori echu chigendrete na nigo yeka chi finals chinyinge sana echu chiramone final ya basketball asto wate final gatie school ya Onjiku boys amone school ya Agoro Sare ase baba bakobu na nigo ngotebuna nigo bada sechi final chigendrete chienkoyo etimu ya Agoro Sare amo ne timu ya Kisumu Day nyorabune timu ya Kisumu Day nigo yekachi final mago yoko bwe timu ya Gesavakwa kurense manyali balega sorongo rwagusi Chigosori yarenga nkongu sana ase wekachita eka 90 nego Kisumu Day yarenge chigo libere ne timu ya Gesavakwa yarenge chigo libere kondense mweli ya extra time ege ensemo ya kabere na timu ya mekaine buna Kisumu Day yanyo legoli na kwenda ase final ne timu ya Agoro Sare nero nigo yana kivuna yanyalire kobake gwetuma kibo ikirano na konyara goika ase final tosanga no moroki gosomu ali mo monene we school ya Agoro Sare ya maseyamo tande sema kabiri studio tumanyandake obo visi we school ya Agoro Sare goika ase Chigosori chichia regional mbaro biovu Mwaje muri regana segeti gia asombiti tisia se county ya Homa Bay Chigosori cha Nyanza regional chigenderete magechi skuru au kuroro gongoru wa Nyanza kunyara goika sekerengo kia regionals nigo chenda na ditkolio mweli aigana gatichi skuru cha kolire buya mono sana ne skuru ye secondary ya Agoro Sare ya kolire buya sana weka Chigosori chinge mechi semi final ne chinde ase finals tisanga mangi gore skuru ya Agoro Sare ntole na omoroki gose principal we skuru ya Agoro Sare aiganto betoko sanganere atobo bisibwa Agoro Sare mburovia Chigosori na ingi kerikere timu ya Agoro Sare gokora buya mono sana sekerenge ke kiwato wamelio bonene sana ekerengo kya Nyanza regional mwancho murire wana tianya lego kwaliganiega na bogo change Mr Principal aigawa non seforo Mr Principal no litanga ni pinda bocha kaneli etali ambaro bakulie tivoniga letali yao na eskuri yao nere na county keweto mbiya mono sana asireteria na James Mumanyi njani gonde Principal Agoro Sare High School ase county ya Homa Bay iga gonde county ya Homa Bay nje wanduete Nyamira county na kabere Hema High School Kisi county lakini wana onde iga Homa Bay na bere miaka 5 no yomo Kuna gente kia sana na Mr Principal tara kwa na mange kurwese county ya Homa Bay elindo ike regional eminenti chitimu cha uchinge nchege taiga na bocha kurwase county chitimu kichirichege woche sekange kia regional kere yarego chaka Agoro Sare High School ne school wate tradition yo ko korabija ase Chigosori na boigo amone chisemi ontu ejane timu isato chinene ko chaiga regionals igo tu qualified ne timu ya basketball rugby sevens na soccer under 19 na chioche ikaga igase regional level ne timu echi soccer bona gegera semi finals obo tutukanu bwa majiko baroroboke ekero Agoro Sare yale gwaka amana Kanga High School igo abateneri bate abangu mupiro yo oirukisi school na to kwa na iga semi finals na ochigwa kerukisi school yere nitro ground na basketball igera se finals bona iga amana Onjiko High School umupiro inoroga endererete kolendera gibi sevens inigo ya rusiwa se group stages na dento abwate abana ba rackets igo bune school na boto okora buya ase kisemi na asa mangana academics ito bwate tradition nyingi ya mono sana yoko balance academics and ko curriculum mateka kentambe abangeni wa maite bunanda kama ngana rengete Chigosori nechi semi nechi principal na jibwate uko buo konene kwana na chipesa kusia se department ya Chigosori na kuona kibuna recruitment ya Abagosori nengi yere ita gwetera chi sponsor jimoko Abagosori gosama bagali mukoba ese school yawe ya Agoro Sare ndake ibaga kiriririo eta Chigosori ase school yawe
ase sukuru igoto kubeko mukimono nga omwana otogo develop talent yo mwana boy gone chisemi into bwati special consideration omwana igago ago balance wa oiko mwana yabo muyase chisemi na ndabo muyase Chigosori igo we are balancing the two ndo bwati special consideration omwana go Chigosori high school oika atoko mwana obwato mukiase class na ande to develop talent yaye igo we have balanced the two. Rwanda beto kubara Chigosori chaino asesemeria Chigosori ye final legendeta se timu ya Gorosari reza final na Chigosori ye enkoyo chi semi final ase timu ya Gorosari Chigosori na kanga to beto kubara chukurende entunde kubwate nikiri mora kole mora to timu chinyinge Chigosori chinyinge ochese krenge kia regional leso mwakondo kubwate igoto bwate tradition yo go develop talents na ende tuarolire nganto bwate competition yene sana at regional levels igo nkogenda tule tochikue banga bia hopefully engakiego cha ndochiko chene timu chinyinge wono ndochiko kora training more and more at the same time torrenga abana baito ba orokerugu bia egera tochiko chene timu chinyinga se regional level wanto chikole kusanga twa tena inkilira yale kwa bagosabe serikali inyale kwa bagosira Chigosori ase chiskuru na kilira sabe chi principal chiamino ekinda atebie chi principal chiaminto ngelinga nere buya tororenga tu develop talents chia abana nere byo to balance te tu abana mbara abange bone gasenje chi talent chia babwate bakwenyolere ngeri yabo so I will encourage my colleague principals tororenga tu balance aso ko develop talents na sichisemi chisemi amana talents chiko genda aso boambo igoti gatoruo mokia ase both academics and the co-curriculum. Mr. Principal ndobe kubwati Chigosori school yao. Thank you so much. Mbiamono sana seri bageni. Mbiamono mwanchomwe no morokyo monene we school ya Gorosari principal ogo keiro Chigosori we school wikira ekerenge kese kerengo kilikia Nyanza regional gatiali tukwa baire tukubwati kuroiga segetigia Asumbi TTC Chigosori chia Nyanza region chechi school eletara nenda mo Steven. Nyama tebran chuma ayamangana yengo yonaro kubwati mono sana kwa randake timu ya Gorosari nero yanyara kwenda sechi finals na Kisumu Day. Ne timu ya uko Nyamira aliange na Nyamira ali yagesaba kwa yabage gosoki wisiko enkwane yaonereri sini tangora pongeza gisaba kwa ya trade ya best kwa champions hapa kisikon for the first time atemile sana aba mregeta bakesana bagwetoma nanjaba nambara ali batatu no bari mupiro ye semifinal ya Kisumu Day versus gisaba kwa mbate mabati chinsa chaberera iwe so by next year bacho koribia mono kubwa rero timu ya Gorosari ka almost na basket mipire mingi mbanya wika semis and finals au baada ya masaa minde uja kuivanga mapema mtende ya corona ngia changete mipire sana ewe the pashtuke hiyo one by the next day kare ndaira nirebia ndori bya timu ya uzinje chikoribia mono Emete ayabuna coach Jefferson inga kenta bene niko makoba fed system chila bwe binge bya gusia yiga niko bikoba fed ne chi secondary bali basokire bose bali chi day school baba konya inga kiechi weekend akira tebe gorea ebirengo bienko yoko rugusia yiga okatonya leko bato kwanda se chi playoff chi enko yoko ligi namba 3 ime ya orongo rwa Nyanza karo kulihiria ndako mupira gusio kinira se myake ya gono iga tenga uchimaga kebne timu yane yebwate 60% players banyamache boys mbate mete wako mupira tukaruseri ku penalties so kara school chibwate timu chingo ngoko nyano ne club chiwaka county league regional na division 2 yo chigotwara players bara bakon so egendo to sababa alimu wa university ase sports temineti ngo atwarusiri abana sama som anye sports bonde gumuntu waka no chibasi ninkense igane mupira waka so kera university ni tungo nyatori kurende ke tokonde mechese to scout players to baleta se league probably okonyora ya chance kurwa se league ande league ndenene igo konyekire hata wisi mupiro kyo gusiyo kinirake myake yere mutuge gando chenga botora ito tware timu ya mo KPL go savere na NSL Arvene vrenge via ye Jefferson kio ndio morokyo manene wetimia Gucha Youth FC etimu engesa nensemu ya Facebook tabokonyora buna Gucha Youth FC na rawote global Facebook na kimogo ikeru Global Connections FC
Global Connections FC wanda kevuna Ndizi TV tukone kivuna chitimu chakoro yangu kina chile wala kwenda Facebook ne simu yao ligi Global Connections FC omanya mangi goro ya timu ya Global Connections timu ya Brian Chuma na onyale kwenda sehemu ya Facebook ligi Gucha Youth FC nere ewate the highest fan base asorongo rwagusi mbake tanete timu ya Shabana FC page ya abe manka ine buna Gucha Youth FC oyale ko bago ko like na go follow krenga kibako veke bintebi ya Chigosori chabone extra bagosori babo ikwaba go kubasira na kwana kibuna nkonya go skavali goro na nchire mase nchire yende tobe togosuki ebiego betigoro gonyero manchumurire timu ya Nduru Boys na royoka kurongo rwagusi ikirase krengo kiligyo kwenda ase nationals ase gosori ya rugby Turigichinga kito sange na bravo andake batevi esiri yabo ase gosori ya rugby ne rigo manchumurire samwe na regita chi secondary abuno tugo koda tondo mutimo komake tukoirana ndobe tukoiri enkoyo ya regional nenkoyo ya Kisii County amangana na mangi Kisii County Nyamira County tonyelirike boikerano omutimo komake igo koirana tole twakoriganirie ase kliniki kia Marine Dental kegotoka imeyumu chobo sonko asamagacho agusi Mwalimu Sacco Plaza opposite Golf House angenegetie Chigosori kiagusi Stadium rirongoria gatano room number 46 obokorori bwaito ni gobole okorusigwa maino okobekirwa maino ogosibigwa maino okobangwa maino na yanda mange twakiresimi ase namba enoti sano na ibere isano na iseto ibere eye momara kabere isano ne momara kabere isano na iseto isano ika Marine Dental Clinic asaba manyibobo korerie wa maino bwekerengo kigoro Marine Dental Clinic restoring health smiles. Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibiru bogi Chigosori ao kurworo gongurugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukurentera abwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge kiraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso ikomine ibire cha Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV. Omwaka bwechiri bwibere nemerongo ibere nebere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the Yamayachi. Gotwara jikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa nominations. Yes. Bono omurubiri obweke umbu nigo gucyo kori bagariya lyokuboria kurigereria Mona soko ndra ko kwati ketaseni kia Ndizi TV aiga no bwansugo mo gusito endere gusanga mange igoro ye Chigosori chaito na sense mentangani tabere to gusanga mange igoro ye Chigosori chechi school ko kwene kerenda ke school ya gusia iga nkerengo kikeri yabage wikasa Chigosori yechi na ndake se amangana ma Ndizi TV ndabe to ko roboti oro ikerano buna chiaba chigo korekana nyora buno mo beri we Chigosori kwa tukuna vutambe na nchende mo Steven Captain 001 na bugusanga na nchende meri ya Facebook buna Steven Ndemo JR page nera ali bado imekanya buna Ndemo JR live twagenda gusanga mange na ntobate page ya Ndizi TV imekanya buna Ndizi TV News Digital ina nsemo ya Facebook na nsemo ya YouTube etore buna Ndizi TV News inamba SMS nirego rabu onyare koba ko gusanga na itu chinga kichonsi. Ule mwajibu tutana mwana ye chiskuru tosa ime account ya Kisii ndo randa ke
insechi wiki ibere nigo mugavana Paul Simba arati abakagutia negu buno mugavana kabere we county ya Kisii gwetere kya makerika Orange Democratic Movement nonya nabo nigo ababwatani bya Chigosori bagendete gukwanira amangana lengete ewizara ye Chigosori abasai egekoro iyo batebire mnenga kientambe nigo babire ko babakwebu ase abagosori mbara egwibaga nene imeye wizara iri sabatebira ndake serikali ravege korosigu ene kibuna abantu bamaito umanyigwe Chigosori ngube kubale batenere Chigosori aya nigo twasanganere Andrew Mark Ongwae kati y'abaoroki coaches kurega sorongo rwagusi twende nsema ya kabere toigwe birengereri biaye tima tinga kiego cha kobanga sports na culture na into abantu ba sports totware omuntu ito maitenga nyamangana yo mupira atotenenera asamangana yo mupira ndoche ngeyo era tokonya lakini naenda to kwego mwana muziki onde gose nini then ndoche ngabade gapweli ngochiere kobo as last time bono tokole nginga abantu ba football toise kwego yo muito o maeta mangana yo mupira yes of course moteko na atemete kwego last time akeigo lakini e position ya yetu tindo chiko sena bwate influence mono na omo mheshimiwa Simba ege kombe nkireke kia ya chaki kie governor ege bikombe bimbibwe na tikopa political ngabigwa ku ekero politics after every 5 years ntobwenerete totware ngento gikoro kunge continuity okogenderera ntobwenerete mwako omukero mwaka gototebekera abana basiekire tam twatwara kere ward yapo twara participation yaye totebe etamu entangani totware ward totebe for example muna misesi yegaiga ebwate under 14 ebwate under 16 yaye gwako mupira ne ebwate senior team chiwodi echichiarwo chiaka chia tutwaro sia timu ya mekoro kunga bo machoge chache chitimu echi chionsi pikoro kere constituency chitimu kianda chiarento ase chikategory echio cheumira nanya ngusi stadium mugari enkoyo yaku koruga munye na abana bali under 14 chikoach no chire chia select the best of the best nyana under 14 team yaro sigu ya Kisii county under 14 etenere ne county government na litora nyare kokoraki na litora nyare ko jenga abana aba na kobakoraki na kobaoroki banyare gwikira ebirenge bya bigora so mupira ayuna mangana ya Andrew Mark Ongwae oyonga ke monya tekobagati ya baoroki be team ya Gusii FC esentunda ya bege Kosori mia National Super League osangre bengeri bya tora kwa nira mangana ya kwa nire gore under 14 chiligi chebinyoro tora enda se amangana ya wizara ya Chigosori andake tuchake na yera yodi gose Brian Chuma andake nikikiliora tebe gore ya Chigosori echira kine kiroma Kosori nero urabe ku atenere wizara ile apungu ponga samtebe muyo kubekwa tene Chigosori echo pakatori dia yo mupira juto koreta na my friend yongo yakwana orete mwana msiki achatenere mipira ami wisare yera nyore ya radi igona ngusaba county government maybe ya Kisii nyari ko kwate city mito Shaban tisenye sponsor in 1 year nyora to achire KPL ne stadium ilete soba ne msimu yoko chaka kutumika to stadium mito at least nyari na fanisa bange umire gusiga konyora mipira yite mengi mara era wendo mara mependa Bomet penda Narok tise tuareke tie kemo asoja to uji mipira ito ya home Remember the Duke Mainga ayoma kende una echate senga kia ya mwana robagatia ababwatani gose omo waziri we Chigosori amangana Chigosori egekoro na mangana yabasai kurende nabo tomo kwanda muno ko patali iga kurenda yebuna Jefferson inkiliro che wizara ya Chigosori itaikira neti ase serikali yabagekoro ororo andake amagoso serikali ya county ya Kisii yakorete yabete gekoro ororo no kolika mekaniki kobo munyagitari kero baete echate kurende ministry ya sports and culture echate no mumromo ke sana ntu about expectation ngana change binte bingase mechezo ya Gusii lakini tindo chikende kyonse kya gokorwororo na ndinga keina libono chitimu cha Gusii mpaka chichare ngene sale cha nyoro bakomwa bonene babwatigeti bawa kero mupira bakaire mepira wendo timu chare waka none county league nche iri none uniform timu cheto nchi support iri sere jimwe ya eta yonse pivoni ngendo to saba igaba ni yasa to rarati onye bawo chikwana ni gasiega tigaba gasiye umuntu bwate obumanyi bw'emechieso usombwate ubwanje temechieso ne ruranyara okonya timu cheto cha Gusii nebinto binde bire ebike bikokonya abasai kurende andake kara kwanda mngana ya umuntu bato manyibwe Chigosori ni maite Andrew Mark Ongwae na kwanda nakinga kia yemo
motego na vege twanganda kamangana tenerete enkoyo ya abakoli baliega sive county ya Keigo ina mangana rengete Henry Motego katia abanyangobe enkoyo kurugusia iga kurende rayodi torenga kientambe batebandake abagosoli na unenda babisa babo kunyara bakongusana naboka atamangana yichi coach kunyara kubwata nese byombe maro bakongusa maiga toenda iga oboteneri okongusana na orochandake kubeka tu muntu kwechi gosoli yoka neisa ine oturi chigosoli chaitu according to inje abego toti abego konyana nenju na meto bakonguri play gwe ne gwetera geti andake ona toro rasimba arati kerale ko bakagotiani guna bete otebandake gatie priority ibintu biriara akole biriongo ya chageti namona mangana gusi stadium na bete yakoba very clear asama na regete geti na oteba 9 kibuna egeti kerinkeve koera nonyeke minute atumeke eni boyaye like umwe yegeti keri na kiliroche arati yaise kuborita sese kala ye kuru muchakano if he gets it right Chigosori chive buya mbiri bieyo. Number 1 igeti to Kiagusi Stadium karo sigwe service eri agatiba peke chigol post igara chitimu chito na Shabana Gusi FC ne chitimu chito twaki gatembali ngoro ime chinyore geti chiwa kero mupira egento yakabero isako chitimu na Kisumu All Stars yako sponsored ni county government ya Kisumu eya kwa abakoyi bali bawa ko mupira se Kisumu All Stars yemeshara yarusie pade ni ase team igere timu ya Nyara kwa bage compete ya league pira Australia na Shabana ite Australia so kero Shabana isago kina na Gusi FC negetike karo siku chinde chirensa igamune chire regional league division 2 na division 1 na chechinji twaro mokibugo tira ochigoro ona kra tokore timu eri tokoligere buna into twaro ko ganito enda serege chandegete anda ka banda gwate timu se yangu akosa tole ngaga gas togochi nonyege tingera rotocha wosti timu itocha kotomeru gochaga gaseito so priority aba gukore getige ito gya Gusi ko support timu echinche ito chire igorali chinene echinde chirensa iga iga tokine mochia sabuge go mupira ase county ito ya Kisii ndake vrevengere abagandete go sanga igoro ya andake inkikeli sector Chigosori bwente gwoborito gose priority ya serikali nya ya soire nimete county ya Nyamira nero inseyo bora ibwayo mo governor Amos Nyaribo gwekamakia United Progressive Alliance UPNR nimetando banyamira na babumba bwata magania abo buna no yo Nyamira no bwata magania aho no bekogoto tebi konde bonto koswa ase ligi ya regional eyo abo bwata nto bwata iga se studio babwata umanyo bonge sana igoro ya yetaraba tukusanga igoro Chigosori chiarero na chichiro beiri mambi ndo asangete na gati yo mogosolo yomo gosoli me Nyanza Regional League umayekane buna Maxwell Okerosi kwa wasere timu ya Bomachoge Borabu FC na bita usange birenge libya igora nkikeli yanchete intimu keli yago tiotere nana kya kone kibuna ina ambako gosoli kunyarale ko baga kunya ikerani twende semo ya kabere tosangenere Maxwell. Jina langu naitwa Maxwell Okerosi. Katika timu ya Bomachoge Borabu nacheza fullback na pia wakati mwingine nacheza midfield. Katika timu hii formation yetu inatufavor sisi kama fullback. Tunakuwa na muda mwingi wa kufunga, tunapata chances mingi za kufunga bao. Kila wakati tuko kwa box. Ina unasikiza wimbo, unaangalia maclips za kina Marcelo, kina Ronaldo. Afadhali hata hapo hivyo unafurahia kidogo, unaiba vitu 2-3 kutoka kwao. Mchezaji ambaye nampenda anaitwa Joao Cancelo, anacheza pale Man City, ambaye anacheza fullback 2, wakati mwingine anacheza fullback 3. Wakreti yake iko juu, ukiangalia kila time assist yote anatoa, recovery pia ako clinical sana. World Cup niko pale Brazil, sababu kuna vijana wadogo pale wanatamba kutoka kwa timu yangu Arsenal hapo hivyo. Hado ukiangalia friendlies wanacheza ni tofauti na hivyo kitambo, imekuwa tofauti sana. Soka dream ya kila mtu unajua hapa Kenya na ukikuwa na pesa uko sawa. So kwa soka tunataka tu pesa, yenyewe mpira ni pesa. Bila pesa yenyewe huwezi make it. Alafu pesa unajua ikikuwa chakula iko, kila kitu iko. Hiyo ndio dream yangu, tukua na pesa mingi Anikipewa pesa mingi saacha mpira. Wana mpira unajua mpira ni kazi, ndongeza mpira zingine zikuwe mingi sasa. Ndio langu la mwisho naweza sema yenyewe hapa Kenya unaona Kenya inatuangusha wachezaji wengi. Tunafikiria vitu mingi, bila hakuna pesa unafikiria utakula nini, utatafuta nini saa ngapi. So unapata hata time ya mpira ni kidogo, lakini ukiona hizo vitu zote mpira tunacheza bila stress.
So mpira tu ni pesa, hiyo ndo naweza sema. Maxwell Okerosa otevia mange igore timu iria kobaka gutiotereri na kerianjete ngwa gosori na Bomachoge Borabu mwa gosori nera na kinkilio ratebe igoro ya Maxwell na ndakibiria bira gusanga. Okay, Bomachoge kwa jumla is the best team. Ni timu ingia ase Nyanza Regional League ya nera ase chiri 6 chiko compete sai. Maxwell yena nyari ko raga kile to aringe sobola Sunday na temeta tutanga lakini chiza na yachi kamwelera tukanyora mukababa ngomono tukababa mono umurabane garimba mu myageti sana ande gono yaro tazarenge wingi yae biko mipira bategete bise kubugange yonzi norma bakwenda muto lakini bano sayaze ikire etepo seto kumanyana kiera chikwera tozo nsema yakabere ngunye kona retore mono nimetenga kie ibona twasoiro nenseme ya kavere regeta mangana Nyanza Regional League Bomachoge Borabu kirenko rigereri etebo latest tutaramenda Chigosori chiricha gosori gurero nigo etimu ya Gucha Youth neretanga ine igoro imeye zone USA bwate Chigosori 19 ewate point 45 nige kubati gune timu ya Small Simba Chigosori emerongevere neri mutu na gosori yemo ese ewate point 44 ichuni combined yaba na Mbaisato Chigosori 19 ebata point 42 Global Connections tolenero aiga ya Brian Chuma yaba na Mbainye ne point emerongene na ya gatano Moruga FC yugi channel kire message atabankwani Gucha FC Jefferson na Rayodi Moruga FC yaba na Mbaisano Chigosori emerongevere point 38 Bomachoge yacha namba isano ne mokete ya sirili ya former Chigosori cha bwangoiga gikali ora tebe igoro ya etime ya Bomachoge gakemo yaringe namba ibere namba isato kurenda ya sukire inse ora tebe igoro ya Bomachoge Bomachoge ni timu ngomu sana ebwate abachesa cha bakomu lakini ligi ya nene ngomu mono ligi ya Nyanza Regional League ni era ngomu season ye kobwa no ne chige mjiwa ku division 2 timu chirega ya chance pia chi na Rayodi ate abachire top 6 chance chire quality teams ko manage oisa ko manage ko win chi game against the top teams na boko basiba andake gento ya chake ka vera Bomachoge bokomu no konyara ko manage chi timu chire top 5 na chicheka chikabare me akera kin bangire ko irana the winning way we wish them all the best iwache goroga rito tiringanya Chege chiga kwa eve timu ya Bomachoge Borabu nigo yabwate gosori rero asegeti kirigia Getembe Primary ayasobuka tagativo bosongo asomweli oye Bomachoge Borabu yabage kubwa chigorinye aserige na riesagero ya gosori amone timu ya Kisi Industrial na machipi tokandete kubwati ngoro asegeti giensoko abwase timu ya The Pirates ekogosori ne timu ya Nyansiongo Township na tokoya nyora ntobe togosanga nainu igoro ya amachibo ikoneli tukolia mambi gatia Chigosori chiroveri ime Nyanza Regional League asezoni bata timu cha Nyamira County na Kisi County ntobwate gosori entangani Moruga FC nebe gosori ne timu ya Ichuni Combined nyora buna Ichuni Combined nigo yaenda makali ne timu ya Gucha FC weekend yabake gwete gosori babwate genka na Moruga FC onye tinda nyara kobagi ngwe bani yanyarite kobagi kubwa egosori yabo ye weekend yaba kobake gweta nkete bali gosori ne timu ya Nyamira United andake kere gosori yo Rayodi Moruga FC na Ichuni Combined na kionyero chembole tokyo konyea na ningora abekere obobuyi gusema kwanda makali Moruga fasa Ichuni Combined na so nediga erenga ngusana timu Jones ibere jira ziri top 6 twatei nyara wa compete nanje Global Connection for the interest yetepo tindege timu interest ya kama sababu bono tuliko bwati form ya bono atini bwati form interest yetepo yeah angwanja ende makali nyasari gwanja nyasari gwanja juge ojagate gari rugo yajire kumikanero mono na ichinerege kubwa yandigire mono gwanja once bado kanyamba agendande Wasekera mono bobe mono marugebwe kera bebe mono lakini wasekwana tuona era no turi kwa teri chiu adake birengeri byane nibingao aso mupira muruga nakire n'ekitimu ekibere bwangoiga kana chite muruga ari kura egetiba wakiragia kura primary muruga kerere ngasobo ngo chandere sana lakini yago chandete kitaka naye kura ruoborori mbabwate quality players bawaka the winger okubakira kumanase is a quality player na bakwa team and yonse challenge
and then kera bari sobo mkotwara bari amashabiki abo na mangi na bao kuogerera mpaka bono ase game ya Moruga na Ichuni ebwate players bakwate experience. I think na bakumanage game eyo prediction ya Ichuni win ya 2-1 aina kikwa wazalete na Moruga na chitenka baikera chiteka chiri batari kunyara kuiraneri tukababika chigori berase naye Moruga tena akanero first leg itwa chete makali hadi kure kitikedi kyao ora leo moko balete banderigo mambo ivuko vyao. Okay, yote beto kubati mwanchobuli sori ya mambi katia timu ya Moruga FC na Ichuni Combined FC. Ego sori ende tukwate ego sori esegeti ya getembe gati ya Kikao FC na Nyamira United. Timu chionsi njiraba se form wengi ya sama tukabwango ige timu ya Kikao FC teraba form buya na Nyamira United. Ego sori eyo mobwinaro juu Kikao tari tuwa mehete first day ya the challenge mpaka njina wakati lisi yeo compete patino secondary ya chati mito players yeba achiete kimwe mama ngolusi bari mambi ngosiri bari agosori inga Jefferson Nyamira United ni timu ya Gakire Division 2 season ya heta eka tirimboka gocha Regional League andake first league form yabo ya lengengia lakini bono iga matokeo bangire kolikia secondary gindo chena bakongu bari lakini Kikao kerere sabo banarite getike likyabo kilikiaga tembe wate bachengoro wate kilikiaga tembe bakinarite ndocenga mupiro inabora ende draw ya 1-1 singenjo Kikao kero bari sabo na bako challenge sana kero taranara wakire getike andake kere agakomu na kilikiaga tembe Igo Polycarp na Dominic Mageto andake mwana teko igwa chinkwana korwaiga igo antora andake tukolia mambi Kikao FC nira nere chinchira chobo buigose mangana arabe kobaga koba makongo asense mo ya Riamoni ntona gosolia nkongu sana Riamoni nero etimu ya bete namba 2 korwase Nyamira County League ntunde ya etete erona Moruga FC Chigosori ya Nyanza Regional League nige timu ya Riamoni FC irabe kugenia timu ya Small Simba etimu kurukuru asensemo ya South Mogirango na wikiraboni ga Small Simba nigere namba 2 nimetama savao neli Small Simba tebua kolende nenyarekane abego nyarekane juri ya muntu amaete first league tele sai first ya rarite lakini sai ba nyari ba kuimuka sengona na bari challenge higongo sa Small Simba ba kwendoro mbanda lenti team atifa bajo te ya timu ine ngong temendo amete ya mone ngong banyagi mupira mokong ligori kwera Riamoni yarunye sabirando bubui andi mieto nze na nyarekane amete kwa kiri Small Simba tamanya se kwa nyakiri second leg first league twachete maro tokanyeita golia ya masevosa bagacha nyamache second leg bagacha ko point chabo to abulete isato vega scores pia vega na bagatubeke golia ya okay anda ku mupira ogucha na Small Simba ni dapi egia kwenda direction yende yonsi mambi macho akwerende Small Simba kare Riamoni I think na kegeti kerekia ase regional league ase BTV na atarire kegeti kebwa kere conditioning ya so wako mupira na geti timu ya Riamoni first half bakange challenge lakini second half tukamanage tukawini mupira cheza chirichia ya sevesa gochigo game ya mambi I think bado Small Simba na beku win Small Simba ni wate timu ngia na ndekara banyo ground yake ya waka TikTok I think na baku win mupira against Riamoni man ngabuna sorry ya Small Simba kiraboni ga timu ya Gucha FC nigeo negwetene point ya yemo igo Small Simba ise kobua na Gucha FC mo ise kobu ausemo endedro magana makongo asale bono egosori twaganyete mono twaikire bone ese egosori twaganyete mono nigo litkolia mambi itwalande edabi ende erabenene sana ase egosori ya Nyanza Regional League na ntutware etimu ya Gucha Youth FC bawata una Gucha nensensi bera besegeti kyabo genka egeti kyanya mache abwase abageni barabe global connections kurwase nsemo ya Rigoma na tiato chake na abageni mbuya gwachaka no mogeni bate bamugeni njo mwenyeji yapone bona egosori ya mambi naki kwa tole training sia weekend mana kiandake wero operativo sibwe egosori yo na ngogani mwenyeji angaribisha sawa mwe tiboli rio nyare kuyani ketese Jefferson ono Jefferson umogeni na kiyo kumwana ki walgeni ti komu algeni gose komogeni ritangani Gucha Youth FC tebwati connection yende na group for connection
connection to bwate ne yo ko saba point cheitu isa to mambia asige tikia nyamache litangen ke twagete fast ile twachiete bioma twakoma pire ke deka tete bado konyentura beka goli egente tukakore sap alchisapu bere tukanyara chigoli chabwango bwange deka ya 90 na 90 plus tu tukawini mupira oyo yo batu bagite mupira mokongu sobo and then to expect a challenge mambi lakini na intuntu bangete njira tu bangete tonya ko ba manage na ufiki point isa to karo mupira to isa ko wini yo to beka sagi ya so ko ba promoted to division 2 nema tatu abere wiki ye bine vinge me Supreme Court bono nenga kia bono yo kwegerera right of deep senior council mupira yo kare mambi kare guja versus global connection umpeleke to karo mukongu sana baje to na chef kwa nne baje tenga agali kanga kisindani ibire dega ya 90 na 92 kini asa imagosa imambi ndunya kunyairora chiponje cheto ba imwe tukururi goma kwa tole nyamache gali mapema sana toje yangu chimoki weekend mana era sire my friend ega chef yare gakoragera chimopiro to kwa muharo abara sire update jange mutinyo mugi jana gote bikote yande go kwenda away kworoba wasakire kwenena utaraenda away ninge bangete kengote igara kire mapema sana mpiro ni maite tingwanja ile chipon 6 yemo mpiro ingopwa mambi ngone dora sete passe na position ya yoko fight one for position 1 yemo mpiro mambi ninge bangete na ninyare kunyari nguita indo na nyare komotei aja atange njinyu chinyingi Jefferson ni maite weekend yabake gweta nkwa kwenda makali ogasire chi point ibere timaitero enga kentambe sana na baire kinkoranda ke kwa baire kukubu turaba gukubwa so bwango iga lakini kilikuonjore likorwa gosori echo ne combined FC ese gwachete Edro okasire chi point ibere nkilikuonjore ese team yao to kwenda litukolia mambira kuchibosio team ya itanda ke ntokwatiwa komubwa defense because ase league ni to consider chigoli chinke sana chigoli komenamo na inde defense ito midfield mbiere to abwate challenge unege bya chuni ase finishing so a week we worked on it on the andre tayari tutaite kumtura chi connection na group mambi gari nyamache bato chi point chitu isato egonta beto kubati omancho maria yuansi tabeto kwate beke boikerano yorechi osole chirabe chigokorekana ase egetego kyanya mache Green Stadium ingorawe omobui gosena kyasurira bege kwanda makali nyura nelitikolia mambi wochakera chinsa isano na ibere chamo gaso asegetikeli andake nanyo gokodukuru chinsa yamojira boy kageti warora chitimu echibere kerodo kwanera gucha UTFC na kiere Global Connections na kiere litikolia nkyo na batokoba tokobwate kwenda bana tutia namwe narengete Nyanza Regional League tora ndake okongusana kwa beiro kuongea se ekombe kergetenrete enkoyo ya Kenya FKF ingakia yemo ekinage gateba team teye gokina ekwenda igorte ye kwenda inse ngakiende bado nenganege ndeste gokwaneru obo tutukanu obo andake inne chitimu mubata marori tukelimo mweke chiligi chilicha igoro National Super League KFKF Premier League ndakenge liora tebe igora league ingikelibara akore ba example yake borora samana lengete enkoyo yaito tochakana era yodi according to wiki binavya so ile bia bo promotion na kuna regulation teyo on into coaches to tigire hanging the meeting to kanyara okor jomete charwe to goro amba usiti pomet na fuchoni sako kanyosa se fixa ya KPL igo imineti kati ya figa bullets na matare ngotika na chirororo nyari chigo wazo KPL onde to kwewe to sinyiringi to gora ju ndo wati pa wazo chigora nango saba maybe ne biga biango ere bianga supreme maybe onye ruto win ili maybe waso yora win mkati ruto na rele yora win direct monto o sports tilisto wate ile wate idea ranyara konya Kenya nyari usigo chimoto toro lokongusana kwa bairo roda kenkwa iretanka agate wikiye kego chakando je timu ya Kenya Police yabete ko bakwenda sense ya Rwanda ba ero berekenda ke batore chi friendly nkeigo choko na kibune season ya KPL kego chiko chaka mbali bya kurende kurese kyombe gya gate viense ya Rwanda andake timu ya Kenya tego sononye friendly ya sense meli ndara sense ya India nero
yaba gwa kwegesire Kenya yako neke ombekirigi ya FIFA kwirira ensa ya India Chigosori yale go host chia under 19 chia Chigosori yetu nchia bakaururi bagaliro ko host Chigosori yetu esengenjo ya mangana ya interference andake elio golira tuli kungsanoko ndiriri Kenya nese yale pone gazi tole na komwake nenze nabana michezo musaba ndoli banjete umupira football serikali yabwate birangeli bya serikali mbya byarengeli itanga ni bibaza gitego chenji management ya FKF esengenjo bokurumi mbole kwarutse kainoro lakini igaikiranda kegatiga iga kere tamwelie committee eri abege twetene ne yaera nande bakaleta committee ende ike bakanyiruka transition committee yaberege korani ligi ya itobne ligi ya NSL na KPL mbaka igasi ikire timu cha spend chibaze cha promote ligu na inde andake golo tokaigunga timu cha promote tuchira na chirolere wa ke league oisa kolige ligi cheito chiko ba sponsored na wero wishers serikali telikobe kakende yon spears sports timu nere wakana jira falia kana players ligi chibese akana antobe technical bench na koone mepira hendo tware gosabe serikali etige go interfere na mangana sports onyege go interfere de interview in a positive way elia go kwanye mechezo ito Kenya gaiga onega batobe kira sa ko ngoro che timu ito ya polisi atakire wake friend ri Rwanda batume kire che basaba ikira oro nandi baira ne batageti mupira igoteli bichangia serikali ya gosoro ri irache ko ege gosoro che weekend enyara ko bagosoro go crisis ke to bate ke mupira rigere to manyenga ito chibunense aseme pira kwanye twangire ko improve no ranking cha FIFA onena ndengo timbo katorinse sengenje yobututukanu oburega igagati akora ko gusaba kwa aba watani vechi Chigosori korongo rwa kusinonya nsengima andake kongusana kobe kogokoru na pali vasemre che serikali okore kwinto wanye litukulia chuma 3 ukona cha weki na gia Supreme Court ensemo kina kirabeke konde serikali rabeke worsoa ene kibuna ya nyalde kureli amangana ya gusebirengareli byaba bwatani bali vechi Chigosori tokondo mutimo ko mokego tokoirana ndurigirie ligi ya English Premier League ninki gia korekanire mutebigu Liverpool asenga kiende nainde ya tene niegu ne timu ya Everton tokoirana ndo sanga mange asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi migori highway gusoba kirisimi asenamba noti isano na ibere noti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu ayemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mancho mwerembe ya mwana soko bwati Ndizi TV na bono ime ya English Premier League